Fatala fatu le nei foi aso fau mai Samoa ai o le tautua lau Samoa Entertainment TV le malu o whaafonga mai New Zealand au se talia mo whelapa le lo langi o le ema o mai e tātou whaasalaunga i alo maia o le tautua le nei whai pea a lau Samoa Entertainment TV. O le malosi o le mea moni lea o lo maua ai le fina o le tamaita e tustala talavo ya Lisa Schmidt. I lana tala ua whaatali lana o ngā whaatustala. I le Universite o Samoa i vai vase i le taimi nei, se i umane tua inga o whianga iei nei maia. E le ngata ina mōlia i whaamtalanga e sōtanga i a Samueli sua. Ai wato e mōlia atua i nei foi. I lona tusi atu i leo leo e whailo i aile mea moni e fsoswani. I alanto su enga i le maliwa i le Professor America Samuel tina ia Caroline Gabbard. O le tusi a Ms. Schmidt, na avatu i le kopi i le komsino leo. Leo e o fo i le kopi na ave i le fionga i le amaru le malo. Ona wha se e ane i le komsina. Peitai. Na ngingal wha i ungal mtanga luengo leo leo. E le se wha maoni o tua inga o lo tusi atuai i alise. Wha sanga i le fionga le tamaitai pālamia. Ma au mai ai e leo leo se whamtalanga wha alawa i tele lea no tātou lipo tia tu le vai aso tolwai. Nang kosi la fiola so kolu o maki. Mas kolu o maki le wha o mele kosi la asi mafine le ya le sema mi i le tanga bengo le kauri mai nga kemi nga kosi la. O kosi la nga wha atresa nga i official lawyer sidi. Ai kopie la ia le fionga le minista ia wha walo Harris usta ia ma ungi komsinga. Ma le whamkalanga la, o ia o lo o iai ia le evidence po le mori mau. Mea whaikingu. Mori mau mai ai hapeanga o le awhia le whionga tamaitai pare mea i le maliu leo le tamaitai professor leo Caroline. I ngā ua kauri mai ngar kusi le so koru o maki. Ia sa whanga yoi lo mako susuenga. Sa mako ngā lue lo mako ia e whakinga susuenga mka ngā luenga. Ia ma confirm umal ke le o le keisen se sau konga kusi. Le whamau le ka ua. Pe sa o uma mea ia ka ua mai e lise i langa kusi len tu inga kule official lawyer si. Le ankopi mai ma ua mai whionga minista. Ile mai ia le koru vai ia so le whakinga susuenga leo leo. Ia ma whaamau ki ngoa mai e. E lei ma se me whaamau ni o allocation se sau ko ma kusi. E ka weka inga la. O le ka ua ma kusi me ngā o whaile la fongo o le tau mea sino. I le aso lima o Februari. I so enga mtanga luenga. So e aku i o le tau mea sino. E le ia whio aku le whionga tamai tai pare mea o i tau mea sino. I le aso. I le i whaamau maunga tau le resort. Mea ngā whio aku le whionga pale mea. O pau whamau maunga lai e. O le aso fiku. O Februari ngā e koe le whionga tamaitai pale mea. Ia e kakala ia le tau o le aso whapitoa. O le New Zealand le waitangi tei. Pau ngā o le aso ngā o koe le whionga tamaitai pale mea. E o foi lai le sim ka pule hapea ngā. Ka ua i ka kai kua i wawau. Ngā o foi leo leo kua i wawau. O fai mai susu e ngā mawhai me whamkalanga i la kou le kuai wawau. Le ka uha pe e recording ma video ia. Ia ma mau mai whamtalanga whai uka. E rei ma se mea hape ngā kupu kua ai whamau ngia. O ranga o kuri se kuai oi wawau. Au kalai whamau ngia o i le whaaru sore lungo le hape o le ngai ai. O mai si ma whamkalanga le whamau ngia lai whaaru sore lungo le. Le ma se me hape ngā maua mai whamtalanga i la kou ia mai wawau e whamau ngia. Le hoi ngā o mai ia le sa hape ngā hoi onkulkulo i ngā mkanga luenga ia le tina le ngā ia sia le umoli ai kua i mtatufu. Ia ngā o mai hoi si ngā ma whamakala mai leo. Le ma se me hape ngā la karangoa i ma le umoli ia. Ele mas whamkalanga hapea ngā wha ka ua kuia i tūranga le. Mai o sina whaulanga, o ia ngā o mai malongo mai mtanga luenga. O ia whaulanga, ngā sau mare ki o le whale lea le. Le ngā ia ku ma le o mō lia nge leo kua ngō mai a whaatino o tūranga le whalovlawe le whakaungu i vai vase.
Malkira nga o mai. Saulo o ia fulanga o mai malkinga. Saulo o maleo kakala le fale. O inga na whako amakala le fale. O ke o lola po fe komun me le fe mai ia kuma ika ile. Nga mai e me ia le ka uangi. Ai nga whako akakala le fale le inga ua kule o leo malkinga le. Inga ua sauki nga le maleki mai kua. Inga ua mai a voi o nga whaasoa ia sio. Le umori. O ke le rola po fele sau I mea I ka ua lea mai kua I le kusirenga mo le iaka ia nga attach mai le aka le ako ma le ai tep ma ia maka o tinale le mea la mali o le musiringa le o leo ngafi po feo I la mea I ka ua mea ia le se kaki Maulato moli ai loa le tamaita ia o ngatu sitala Miss Schmidt. Peitai, manatu lise, ua whaaftai wa tupu le asanga lea wo one iai mawhai ai ona ia whaali le mea moni. Ai usi mai whaafonga I sa vaenga o lana saunuanga I lungo lana I tūlau whaingo le vai aso. Ona o te fia whamanino mo le whafunga ana na yo a inga ma wo mai masani whatatau I le mata upu. Pe ona saunua I le fionga I le komisina leo la fionga awa pa au. Whapea ele eni whamauninga ma pepelo whamatalanga wo o whaia a. Whamanino atu pele valea o la se tolu mati le lua fema le lima lua o lua lima. Sa tu ina atu ela utusi I le official lawyer sili whapea le komisina leo ma le minister leo whatatau I le mata upu peo na hanginga. O lo utari tanunga o le a whasota I mai leo mo se mato whatatanuanga. Ia ma tu ina atu ai ia mau le mata upu. O le aso sulfa mati, tau sanga lava nei, sa toi avela utusi I le fionga komisina leo, whapele minista leo. Tuli loa ai le mata upu, ona o lea o te whatali. Po le a le taimi o mai leo, whatala noa au, ma ave iai le mau whaitino, the evidence. Peitai, o le aso sa 16. Sulu ono mati lua o lua lima, I lunga o le Sunday Observer, Samoa Observer, ma whaalawi loa ai le komisina leo, ni molianga o le awhai a whasanga I atiau. O se tūlanga na whate ia ia peitai, o le awa o iloa le whai unga leo o le a molia au. O le taimile na ua manino ai foi, ua o wanga vaa, I lalo le vaenga iwa, pui lima o le whaavai o Samoa, le mawhai eona o whaia se whaamatalanga e toi whaasanga I atiau. O le aso lulu, aso suluiva o matilua o lua lima, na vili mai ele ofiso leo, whatulanga mai le tūla e se fulu tai au I le aso lua sifulu o mati, mātou te whelo ai ele ofiso leo. O le whatanunga na au mai leo I le aso suluiva o mati, I le telefoni, ma whapea mai o te aluatu la so lua se fulu o mati lua o lua lima, ma avatu ia mau le mata upu. Manatua foi na yo a inga wo mai masani, e vili mai leo, I le aso suluiva o mati, o te aluatu I le aso lua se fulu mata tala noa, ma avatu le mau, ua mai a whaalau I loa e le afionga le komisina o le amolia. O le aso lua se fulu o mati I le sa tuina tua I le official ombudsman le tula iwa tai o la complaint e whaasanga I le komisina o leo. O le awa uli o le aso lava lea lua se fulu o mati na sai I loa pena arrest I loa o leo. Ile mātou whatatanoanga ma leo I te tono le official leo. Sa whatino ai lo ai ata tau I lalo o le tatou whaavai ia ma le Judges Rule 2. E iai le ai ata tau e remain silent ai. Ma o le mafua anga le nana le mawhai ai au. Ona whailoa mau le mata upu. Ona ua ai I lalo o la ua ai ata tau I le atulanga. Ia, ho a inga wo mai masani. Wo o sauni. O sauni tu ina atu nei mau I luma whamasinonga mo lana I loilonga. Ma manino ele nei mata upu. O te fia whailoa atu fo e na ala ona o talasanga ina le a fionga le a malo. Ona molo puipuinga awa te iloa lava le meo le au o iai. Peitai,
Ia o leo whaatino le finangalo komisina leo. Ia ma leo. E whamalulu atuai ina yo wainga wo mai masani. Ili tulanga wa ile nei mata upu. But ai wo o whawhitai fo e wo ole nei mata upu i le whamasinonga ina Yesu ina ile nei mata upu. Ma manino ai le mafua anga tonu. Ai momolile anga whawhitai na yo ainga no whtatalo e mai se wo mai masani. Ia ona whamuta toile o se o whamatalanga ile nei tula e manutele ina le afiafi. Le fionga Lise Schmidt, mai a whaaftai ai fo i le tapua inga ona a inga mawo mai tue fio Samoa ma le lalolangi. E nisi o tala ua whaatangisi ai nei e le pūlengo le IPC po le malo whaaltise le whasosoania company ma business te tele whale tali malo ai maise o ofisa o le malo o lo o iai afi whaaleo leo. Ina ia whaonga i teimi mawalunga o le tise whaonga ina e lo tātua tunuu. Ai maise lava mai le itulai ono le sutasi il tai au ma le ono i le afiafi le se fulu le pō o fola mai nei le pūlengo le IPC e iai le whasosoania le whaalapo ptonga. Mo company business i tele, whale tali malo, ai mai se office o le malo, e tu ina atu so soani. E ala i whaonga ina o afi whale o leo, ai mai se lava i tūlanga i pili o le LTC, i le nei vai tau o whenga i le IPC mal wha so soina o lana au nanga. Ai mo le vai aso le nei le asolu sulfa mai le valu le tai o le ono le po le East Coast feeder, ma lawa feeder. O le ono le po le sfulua le vavea le South Coast feeder i le West Coast. Aso lua lima, o mati mai le valu tai au le ono le po palisi fida ma le fanga fida ono le po sfulu le vavea le Beach Road fida ma le Industrial fida aso lulu lua ono mati o le valu tai au le ono le po o le East Coast fida ma le South Coast o le ono le po i le sfulu le awauli le alawa fida i le West Coast fida aso tofi le valu tai au le ono le po palisi ma le fanga fida ono le po le sfulu le vavea le Beach Road ile industrial feeder. Aso falaile, lua valu, o le valu tai au le ono ile fiafi East Coast feeder ma le alawa feeder. Ono le pols fulua ile vaveao South Coast ma le West Coast feeder. A monis whamtalanga i fia maua ile EPC o le fitu, tolu fitu lua faa. Po le fitu lima o lua o faa tasi. Lau Samoa Entertainment TV malana tautua mai Samoa nei fo iaso papopunga le aso atai au mantua le Wendy's Design mo so la e pe au mai Samoa.